Ćao, danas za vas imam recenziju za seriju Recovery Road. To je jedna serija koja se meni jako svidela, prvo svidao mi se trailer, a onda mi se svidela mnogo prva epizoda, tako da sam odmah rešio da vam snimim recenziju bez da gledam dalje. Recovery Road je američka tinejdžerska drama. U stvari, ajde kažem tinejdžerska zato što se sve vrti oko jedne tinejdžerke, ali nije to toliko baš tinejdžerska serija. Zasnovana je na istoimenom romanu koji je napisao Blake Nelson. Serija je imala svoju premijeru 25. januara, zapravo isto kao sve nešto što sad rade novo da izbace nekoliko epizoda ranije, pa onda kako krenu zvanično. Uglavnom imate par epizoda za pogledati. Priča serije vrti se oko Maddie, tinejdžerke koja ide u školu i koja voli da pije, da se drogira, svašta nešto. I kada njena savjetnica iz škole otkrije da u svom ormariću u školi ima vodku, ona je natera da ide na rehabilitaciju, odnosno da provodi vreme između škole i rehabilitacije. Dakle, pola dana će biti u školi, pola dana u toj kući za rehabilitaciju. I zapravo se cijela priča odvija u toj kući. Ona upoznaje tu neke nove ljude i odlučuje da se na neki način posveti tome da bude bolje. To se tiče kasta, glavnu ulogu, odnosno ulogu Maddie Graham, igra Jessica Sula, Sebastian de Souza kao Wes Stewart. On je također jedan od onih koji se nalazi u toj kući, odnosno centru za rehabilitaciju. Alexis Cara kao Cynthia McDermott, to je njena savjetnica iz škole. Serija je relativno nova, ali je primila dobre kritike od strane kritičara, onako sviđa se svima. Meni se jako sviđa, evo sad već prelazim na moje, meni se jako sviđa zato što mislim da ima svoj cilj, ima svoju svrhu, zašto je rađena, tako da je to jedan od razloga zašto mi se sviđa, a generalno nije tamna i nije previše tinejdžerska. Kad kažem tamna, mislim na to da nije, jeste da je to centar za rehabilitaciju, jeste da se bavi ozbiljnim stvarima, ali nije toliko ozbiljna, a s druge strane, jeste da je tinejdžerska serija i da je namenjena prvenstveno tinejdžerima, ali mnogi tu mogu da se prepoznaju, tako da je to jedan od razloga zašto mi se sviđa serija i generalno je super odrađena. I zbog toga sam želeo da vam snimim recenziju, da vam je predstavim, tako da ako budete gledali pišite mi, ja nemam šta više da vam dodam. Sad znate za još jednu novu seriju. Ako vam se ovaj video sviđa, obvezno ga lajkujte i pretplatite se na moj kanal, a mi se vidimo u srijedu. Ćao!